mu gice cya Rucuru ndetse n'uturuka mu gice cya Bukavu hamwe n'uturuka mu gice cya Bunagana. Iyo mihanda yose ubu uduce iherereyemo yigaruriwe na M23. Ni mu gihe ingabo z'umuryango wa Afrika yo w'amajyepfo cyangwa SADC nazo zisa nizatangiye guteza urujijo muri ako gace, kuko zaje zivuga ko zije gufasha igisirikare cya Kongo FARDC kurwana, nyamara muri iyi minsi gisani cyatangiye guhindura imvugo. Ndavuga iyo SADC isani yatangiye guhindura imvugo ivuga ko itazafasha FARDC mu gihe iri kurwana ikorana na FDL ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ibangamiye abaturage. Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu tubigimuzi cy'uyu munsi. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Tite Gatabazi. Ikaze. Urakoze Ferdinand. Tite, dutangiye ngira ngo nkubaze, M23 isani yageze mu nkengero z'umujyi wa Goma cyane no kurusha n'ikindi gihe, yafashe imihanda hafi ya yose yagemuriraga Goma. Ese intego ya M23 ni yihe? Niyo kubuza ubuhumekero Goma? Niyo gufata Goma? Bimeze bite? Nari kwishima iyo menya iyo ntego, ariko urebye subwa mbere begera Goma bari barageze hariya Munigi pardon. Munigi ni hafi ya aeroport, basubira Kibumba batanga Karumangabo, bagarutse bazenguruka umujyi wa Goma, baca hirya binjira muri Masisi. Bigeze kuvugwa ko Sake igiye gufatwa, n'abasirikare barahunga bajya kuri Goma. Ntabwo M23 yigeze yinjira muri Sake, yagumye muri profondeur ya Masisi. Ubu twumvise ko baje begera Sake, ubundi bongera bazamuka mu misozi hirya hariya, bajya za Kiroche. Rero Kiroche na Shasha ni kuriya muhanda uva Goma ujya Bukavu uca Sake. Iyo bahafashe rero urumva ko hafunze. Uriya wavuze uva Rucuru ufunze kuva kera. Position ziri Kibumba ntabwo zemerera abantu kugenda no kugaruka. Uriya wa Masisi nawo barawufite kubera ko bari muremure, bafashe Kirurirwe, Mweso barayifite. Uriya muhanda nawo ni nawo wagemuriraga Goma, ariko ufitwe na M23. Goma urebye neza wasanga Goma atari objectif militaire ya M23, kubera ko iyo ntabwo binjira mu mujyi, bagera ku nkengero zawo bagasubira inyuma. Kuriya kujya Sake baretse Goma, hari biriya bita strategie ya contournement, aho kwinjira muri Goma harimo miliyoni 2 z'abaturage, harimo MONUSCO, harimo za ONG z'abazungu zose, kandi wakrea catastrophe humanitaire. Rero ukayikonturna, ariko kubera ko ari naho hinjirira ibikoresho bya gisirikare, ukareba uburyo wabuza iyo approvisionnement. Rero ukayima inzira bicamo, umenye ko ibikoresho bya gisirikare bigera kuri Goma, bakabifata bakabijyana kuri terrain, bakabyinjiza Masisi, bakabyinjiza Rucuru, ahari bawazarendo na FDLR na bari aba mercenaires. Tuhise twihuta, icyo gice M23 igezemo ni nko ku rugabaniro rwa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni ku mupaka Minova, uba winjiye muri sud. Yego. Donc hariya Ibweramana niho mupaka wa Nord Kivu. Ariko urumva ko ntabwo barinjira muri Minova. Yego. Aho bafashe ni hafi cyane ya Bweramana. Yego. Bari muri iriya misozi. Icyo nashaka kubaza, twavuga ko M23 irimo kugenda noneho isatira Kivu y'Amajyepfo, intambara yari iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ese twavuga ko none igiye guhindura isura ikimukira muri Kivu y'Amajyepfo? Ikigaragara nuko Rucuru na Masisi bamaze kuhafata hose. Niyo mpamvu wumva ko FARDC bafashe amato bage Minova, kubera ko hari icyambu, base n'abahafunga defense, cyangwa bage gukuramo iri Shasha. Simbona ukuntu babishobora,
ariko gukura ibikoresho kuri Goma babijyana Minova, urumva ko bashaka either kubuza M23 gukomeza nyine kwinjira muri Sud, cyangwa se kugera Minova bakagaruka binjira nk'abaza kuri Goma barwana na M23. Abantu baribaza ko amashusho koko yagiye hanze agaragaza ingabo za Kongo zirimo kuva mu gice cya Igoma, mu mujyi wa Goma, zambuka zinyuriye amazi zikomeza, bishoboka ko zigiye muri Sud Kivu, ko niho hantu honyine basigaranye uburyo bwo kuba bafite umwanya. Umuntu yakwibaza ngo ese ingabo za Kongo zananiwe muri Kivu y'Amajyaruguru ziraza kujya gutegera M23 muri Sud Kivu bishoboke? Nyine ingabo za Kongo FARDC ntabwo zirwana, zashizeho FDLR, zashizeho Wazalendo, zazanye abamercenaires. Ni nayo mpamvu birukanka mu bihugu bababwira ni muze mudufashe. Umenye ko no muri iriya communication yabo mu byo bapfuye na East African Force nuko zitagiye kurwana. Ibyo bagiye gupfa na SADC nuko SADC ubona itangiye kugira imvugo ebyiri, babikominitseho cyane. SADC ije kurwana, nayo yarabyemeje ariko ikihagera, yarabyemeje ikihagera. Ubu ndabona imvugo iri kugenda ihindura. SADC iramutse itarwanye, FARDC mwazishira ahariho hose, kandi abagiye Minova sinshobora kwemeza ko ari SADC, pardon, ko ari FARDC. Ni babambari bayo, FDLR n'abazarendo bake basigaye. Hari n'abavuze ko FARDC ishobora kubisanze yagoswe kabiri kwihungira iva muri Goma yikomeza yipakira ibyayo. Tsindwa kuri Goma ntabwo barwaniye kuri Goma. Ni bya bihuha byinshi bigiye bindambara. M23 igiye gufata Goma, abasirikare kabari bahunga mbere cyangwa kabari bagenda mbere. Nyine ni za faiblesse ubona za FARDC kuva imyaka 2 biragaragara ko uko icyo bakora cyose ntabwo bazatsinda M23. Rero uko kwitwaza ngo bagiye kuza nyine bataye abaturage barigendeye. Hanyuma urukomoje kuri SADC n'ingabo zayo bari muri Kongo ngira guhera mu mpera z'umwaka ushize kwa 2023. SADC yaje ivuga ko ije kurwana, ndetse n'umukomanda wayo umunyafrika y'Epfo rwose yemeza ko bagomba kurwana na M23 bakabanza bakayitsinda bakabona kujya kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro. Mu cyumweru gishize twabonye indi mvugo itandukanye, none hari kuvuga ngo ntabwo bashobora gufasha FARDC mu gihe FARDC ikiri gukorana na FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Uku guhindura imvugo mu gihe kitarenze ukwezi birasobanura iki ku ruhande rwa SADC cyangwa se ku ruhande rwa FARDC baje gufasha? Biragaragaza icyambere nuko bari kwiraza Nyanza. Baje bazi neza ko FDLR bambara uniforme ya FARDC. Ariko muri politiki hari igihe ushaka impamvu. Baje bavuga ko baje kurwana. Bahageze hari ibintu bibiri ngira ngo byahindutse. Hari kubona ko uwo baje kurwanya yihagazeho kandi adashobora gusubira inyuma, no gutinya baramutse batakaje abasirikare hariya iwabo bizafatwa bite, bizavugwa bite. Tanzania amatora arimirije, presidente ntiwavuga rwose ngo afashe CCM mu ntoki ze. Abadepite bigeze kuvuga ko batabona impamvu bakohereza abasirikare babo muri Kongo. Ariko icyo abantu benshi baranakibaza ko umwaka ushize ngira ngo hari ubwo Samia Suluhu perezida wa Tanzania yajyaga muri Afrika y'Epfo, hari ibyo abanyamakuru bamubaje avuga ko
ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zitagiye kurwana muri Kongo, ndetse ubona abyumva neza ko zagiye guhuza impande zombi. Byagenze bite kugira ngo ku munota wa nyuma bange kohereza ingabo muri East African Force bazohereze muri SADC, kandi n'ubundi noneho SADC iri kuvuga ko igiye gukora ibitandukanye n'ibyo East Africa igiye kurwana mu East African Force itari igiye kurwana. Nyine aho niho ubona bya bindi bita mu Kinyarwanda ngo inyungu za politiki. Igihe cya East African wasanga hari environment runaka yari hari, ubu yarahindutse, akemera gutanga umusanzu we muri SADC. Kuzihe mpamvu, kuzihe nyungu, ese ibintu wasanga batarabirebye neza n'ubushishozi bukwiye, nyuma y'ukwezi bigatangira gusa naho biri gusubira mu nzira yo kuvuga ati nitwiteganyirize inzira yo gusohoka. We yavuze ko ingabo ze zitagiye kurwana, antuka ingabo za SADC. Ntabwo ariyo communication twumvise kuva bakiza. Komanda w'umu Sud Africain ati navumbuye ko harimo FDLR hano, n'abari abazarendo UN bavuga nabi ko ari abakriminere, ariko twabonye harimo n'abamercenaire binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Twebwe tugiye gufata umwanya wo gutekereza. Afite uwo mwanya baba bashaka no kuvugana n'abayobozi babo, barimo Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa, ibintu hano uko twabisanze, dore situation uko imeze, dushingiye kubiri hano kuri terrain, tukareba nibyo twasize iwacu, opinion publique baza gutera hejuru, ntabwo uzashobora kubisobanura. Nihagira abasirikare bacu bapfiriye hano, bizagenda bite? Rero uwo mwanya basaba wo gutekereza nizo ziriya flottement uri kubona, nizo ziriya mvugo zinyuranyije utangiye kubona, ni nako kuriya gusa no guhunga kwa abitwa ko ari FRDC. Ugasanga rero M23 yafashe ahantu hanini, wagira ngo nta resistance ihura nayo. Hagati aho Barundi bagiye kuzana abandi. Tutaragera aho ngaho, aba M23 iherutse kusa niburira ingabo za Tanzania, izibwira ko nizikomeza ko nta kibazo bafitanye, ko nibakomeza kubarasaho iraza kwitabara igacecekesha izo mboni. Ibyo bisobanuye iki kuba M23 isa naho yavanye Tanzania? Ntiyavuze SADC, yavuze Tanzania yafashe nyine. Twamenye ibiganiro byabayeho muri East African, mwatanze impamvu zigaragara zisobanutse zo kudatanga ingabo. Hari ingabo zindi ziri muri MONUSCO, ntitwakongeraho izindi. Ibintu bya Kongo birimo potopoto, n'ibinyamakuru byo muri Tanzania byavugaga Kongo nabi, n'abadepite bagatangazwa no kubona batumva impamvu East African igiye kohereza abasirikare kandi bafite FRDC. Hariya FRDC ikora iki? Rero ibyo byose ariko byagera muri SADC, kubera iki mwahinduye mu kohereza abasirikare? Urebye neza na kuri ya Secretary General wa UN avuga, M23 ni gisirikare kikinyamwuga, cyamenyesheje abaje kubarwanya ati mwebwe ntacyo dupfa. Rero kuza kuturasaho, muramenye tuzirwanaho cyangwa tuzakora riposte. Nidukora riposte, ibisigaye birabareba. Byagenda gute M23 ramutse, kuko uko biri kose kuva yatangiye kubaburira si Tanzania gusubwe na Afrika y'Epfo, nuko bari kujya ku rugamba. Byagenda bite hagize abasirikare, kuko twabonye hari abasirikare ba FRDC bapfa, hari abo Burundi byavuzwe ko bapfuye mu minsi ishize.
ese byagenda bite haramutse hari abasirikare ba Afrika y'Epfo hari n'uwakomeretse wa Afrika y'Epfo ari mu bitaro twabonye n'amafoto ntabwo batangaje niba hari uwapfuye ariko se byagenda bitagize abasirikare ba Afrika y'Epfo bapfa cyangwa se abatanzania bapfa bagapfira kuri rugamba byagenda bite muri biriya bihugu nyine urumva ko opinion publique aba famille z'abo basirikare abadepute ibinyamakuru ibyo bintu simbona ukuntu nka Tanzania amatora arimirije aho gusobanura gahunda y'amatora perezida akajya nko muri icyo kintu presidente pardon cyo kuri defensive cyo kujya kwisobanura cyo ku ibiriyo biri mu miryango bakagaruza bya bindi abadepite bavugaga ariko abadepite bacu iki kintu bari barakivuze kubera iki utabumviye byamushira en difficulté yagira ibibazo ngira ngo dere ni ntoya cyane byagira impact ku matora icyo kintu agomba kigenza buhoro rero haramutse hapfuye abasirikare ba Tanzania byagira uruhare runini muri opinion publique no mu matora yimirije muri Afrika y'Epfo ntabwo bisa no muri Tanzania ariko muri Afrika y'Epfo ishaka ANC ntabwo rivuga rumwe harimo ibibazo by'ingutu igihugu gifite ibibazo ekonomi perezida araregwa tunutu rero haramutse hapfuye abasirikare ni bya bindi birafragiliza perezida kubera ko ari we chef des armées niwe woherejeyo abasirikare nibimufragiliza abamurwanya bahita babizamukiraho icyo kintu arakizi agomba kukigengesera cyane bivuze ngo M23 ikomeje gushyiramo imbaraga cyangwa se ikomeje kunesha izi ngabo bishaka kugeraho bino bihugu byivanamo bigasubirayo ndakeka ko turebye antuka Tanzania na Afrique du Sud ibi tumaze kuvuga ntabwo natangara ejo bundi numvise communiqué ivuga iti kubera impamvu runaka bamaze kwigira hamwe bavuganye n'ibiriya bya force negative bya FDLR na bazarendo twanze kwifatanya nabo rero turitahiye Tanzania yataha Afrique du Sud gataha na Malawi ngira ngo yahita nayo ifatiraho ikigendera za nguvu FRDC yari yariratanye za nguvu wabona nazo zitabuza M23 gukomeza zaba zihavuye intambara rero ikaba imeze nk'iya sens unique M23 igafata aho yishakiye nuko ishatse igashiraho abayobozi b'inzego zibanze igashiraho nabandi bayobozi Kinshasa bakananirwa uburyo baja kunegosia kubera ko nta ntege bafite Burundi nabwo buri muri iriya ntambara bwamaze no gutangaza byeruye ko ingabo zabo ziriyo ndetse mu minsi ishize hari amakuru yakwirakwiye avuga ko hari abasirikare babo benshi bapfuye hari amafoto amaze iminsi ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare harimo n'abasirikare bakuru b'u Burundi bivugwa ko bapfuye baguye muri Kongo ariko hari andi makuru nanone yasohotse avuga ko nyuma y'ayo makuru y'urupfu rw'ingabo z'u Burundi hari abandi bagiye koherezwayo twavuga ko Burundi izi ngabo z'u Burundi zigiye gukora iki hasanzwe y'izindi bagiye kuramforosa n'ubusanzwe ese bagiye kuramforosa bagiye gusimbuza bimeze bite bagiye gukora iki rero muri Kongo kandi ntabwo baramforosa ntacyo baramforosa hariya abaje mbere abatarapfuye bafashwe amateka wabonye na video bambaye uniforme ya FRDC baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyabo ariko perezida w'u Burundi yarabihakanye yavuze ko abo basirikare ntabazi yigeze kuvuga ko ari imbonera kure ariko aho ni mu kwa 12 mu mpera z'umwaka ndavuga ababubu b'icyumweru gishize bambaye imyenda ya FRDC ariko baririmba indirimbo y'u Burundi opinion publique Burundi ntabwo ifite inguvu
biriya bya société civile by'amaparti ya opposition yo capacité ya indignation ituma botsa igitutu perezida agahindura ibyo arimo. Wabonye message ze mu mpera z'umwaka zari z'ubushotorani, zari z'ubwirasi, abwira abarundi ati ibiciro byo ku isoko sinshaka kubimenya, ngewe ndahunika iwanjye, nta karibiri hari ariko mutandihisha karibira, nta madevize ari muri banki, je m'en fous. Naho wabonye communiqué y'ishaka rye rimunyomoza rivuga ko batari mu murongo umwe, ariko ntabwo ubona abantu bahaguruka bakora manifestation mu muhanda bamwamagana. Ariko President Ndayishimiye ngira ngo afite inyungu ebyiri ari kugenderaho. Afite amafaranga yemeranyijwe na President Tshisekedi, bigaragara ko bari abapfuye muri Kongo nuko basimbura, ariko urabasimbura udafite strategie militaire nyuma. Hari habaye aya makosa muzayakosora mute? Oya, we aratanga abantu hanyuma afate calculate abari amafaranga bimwinjiriza. Ushatse kuvuga ko ari kurwana ku mafaranga yemeranyije na Tshisekedi kurusha kurwana no gutsinda intambara? Nta gutsinda intambara, wapfuje abasirikare abandi bagafata amateka uhindura ibintu. Inyungu ye ya kabiri ni iriya ideologie ya FDLR, bari kumwe. Rero iriya motivation yo kuvuga ko agiye kurwanya abatutsi b'abanyekongo, iyo nayo irimo. Rero bikatuma genda rinzi ko ari umugenerali. Perezida w'Uburundi ni umugenerali ariko n'ubundi ntabwo nyine generale uticara ngo yige iyo ntambara, arebe ibirimo byose, inguvu na faiblesse, aho yashira abasirikare be uko byagenda, akabohereza gutya gusa nk'abantu bagiye mu isoko. Urumva bari abaguye mu nzira ya Minova Kiroche, hari abanditse kuri réseaux sociaux ko bitwaye nk'abasivile. Rero okay, ni Perezida wa Repubulika ari gufata ibyemezo bitera ibibazo bindi mu gihugu. Sinzi ko wumvise ko hari abasirikare bari kwanga kugenda, iyo ni insubordination. Bishobora kugira ingaruka, abantu bakarasa muri ka bakagira ibiki, nawe bizamukomerana. Bariya urwa rutonde twabonye mu gitondo nibagenda nabo bagapfira hariya, bizageraho aba obligé gusobanurira abarundi icyo yagiye gukora muri Nord Kivu. Dusoza, ukurikije uko ingabo z'u Burundi za SADC ubwo zinjiraga muri Kongo umwaka ushize, zari zitezweho ibitangaza cyane cyane ku ruhande rwa Kongo, bavuga ko bagiye kwisubiza uduce twose mu bintu yari ifite. Ariko uko iminsi ishiraho ubona ko naho bari basigaranye leta, ibice bya leta bari kuhatakaza. Wavuga ko Tshisekedi atari guhirwa n'inshuti ziri kuza kumutabara? Ntabwo haje East African Force, ntabwo ntacyo zamumariye mu buryo ukurikije ibyo yashakaga. Haje SADC, ntabwo ubona kuri gutanga umusaruro. Tshisekedi ari kuzira iki? Ni ukubera iki imipango y'isa naho itari gutanga umusaruro? Nyine nuko apanga nabi, nuko atazi gusoma byo twita mu Gifaransa les signes du temps. Ibintu bimeze bite, bihagaze bite, nihe twakwifasha, nihe abandi baduha umusanzu. Tshisekedi ari guhamagaza ingabo z'ahandi zize kumukorera akazi we yifuza, apana FARDC. Yatangiranye FDLR birananirana, yongerezamo Wazalendo birananirana, azana aba mercenaires birananirana, ati reka niyambaze ibihugu by'inshuti, haza East African Force. Ashaka kwihindurira mission ku nguvu, birananirana, arabirukanye. Haje SADC. Ntabwo wavuga ko SADC yaje n'imbaraga za SADC n'ibikoresho bya SADC. Oya, haje ibihugu bitatu nabo bakohereza abasirikare, ukumva ngo ni birajya gukabakaba 300.
bageze hariya babibonye, babonye ati wa muadui wa Tshisekedi yatubwiye arakomeye. Kuri ziriya mpamvu twavugaga zirimo politique intérieure y'igihugu, bakavuga bati reka duhoshe tubigenze buhoro. Rero bizahindura isura. Nakubwiye ko ntatangazwa no kumva ejo Sadek bahambiriye ibyabo, hanyuma Tshisekedi akazira kuriya kuntu yishizemo M23 ariyo bafitanye amasezerano, iriya mitwe 250 ntabwo ajya yivuga, kode kumuri turi ntayo avuga, ADF yamaze abantu Beni Rubero, kandi ADF ni umutwe w'iterabwoba, ntabyo avuga. Ukabona ko arashaka intambara, yaramunaniye, azatsindwa akuremo n'ikimwaro. Naho dusoreje ikiganiro cyacu tubigimuzi, turakomeza gukurikirana ibyo muri Kongo uko iminsi igenda ishira bisa naho bigenda bifata isura nshya. Turabashimiye abadukurikiye, mukomeze mu kurikirana ibiganiro tubagezaho.